nakar surat di Daniel di Golong Pamuka Sian ayat sada Sahrodi ayat 15. Daniel di Golong ayat sada Sahrodi ayat 15. Kacahama margati soring. Dungi saat ma harajoni Tusidarius harap madai ujung marumur ibana 82 tahun. Dungi Jalomo Tusidarius ma begitu 120 hidup para kawan harajoni akan sinagimana di pabakit kuhut toluhala sikwa dasida